90-шы ел бабаңмен бірге саға бір көйімні көрсетейім деп келген едік мында. Бабам шындай бір лирик адам туыл еді. Но мынау көйге мынау шөлге кіргенде көзі торланды, и бір нені ешілікні үзіп, айтам, бұл адығы титабан, верблюжья стопа. Біз оны неден аршып, аша едік де. Көйде дегенде балабан көй болған бұл Жермай қашық дегенде, бұнда школасы болған, башқа нелері болған, епсі дегенде шурасы болған өзінің бірде сельсоветі несі. Бірде мен бабам ұжалық еткен. O zamanda 9 obalı ileri edi. O bek bays dep saylaydı. Malları var idi, atları var idi, sıyırları var idi. Şu Özbekistan'ın çöllerinden etken vaxtında birleri o takıl güzel yerler eken Özbekistan'ın çöllerine qaraganda. Şunun için memnun bolamam men bu yerlerge. Jiregim taşıyım men bu etken yerlerde görüp bizim nelerimiz yaşagan. Buna biz tırgan yerimiz şimdi camı var idi bir yerde, şimdi camın etrafında mezarlık var idi. İkinci mezarlığı ana yerde ozen olsa, ozenin altında var idi Balaban mezarlık. Şimdi küçük bir mezarlık var idi ana yerde.